Pozdrav svima! Ja sam Josip s Bytebox.com i danas ću vam pokazati kako možete nadoplatiti svoj Hey račun online koristeći Visa, Mastercard ili Maestro karticu. Postoje dva načina na koja možete doći do obrasca za online nadoplatu računa. Jedan je da na svom telefonu ili računalu posjetite Aeronet web stranicu na www.htaeronet.ba i pri vrhu stranice kliknete, to jest dodirnete Kupi bon. Drugi način je preko Hey korisničkog portala. Ako ste već prijavljeni na Hey korisnički portal, dovoljno je da dodirnete Nadoplati račun. Ako niste, dodirnite ikonicu za Moj profil pri vrhu Aeronet web stranice. Nakon toga na sljedećoj stranici dodirnite tipku SMS prijava, unesite svoj Hey broj, dodirnite Nastavi i na kraju unesite jednokratnu lozinku koju ste dobili putem SMS poruke. Nakon što dodirnete tipku prijava, otvorit će se Hey korisnički portal. Sada samo dodirnite Nadoplati račun i bit ćete preusmjereni na obrazac za online nadoplatu. Jednom kada dođete do obrasca za online nadoplatu Hey računa, procedura je jako jednostavna. U ovom prvom dijelu unesite željeni broj telefona i odaberite iznos koji želite nadoplatiti. Ako vam ne odgovaraju zadani iznosi, dodirnite više i otvorit će se izbornik s više novčanih iznosa. Kada završite, dodirnite tipku Uplati iznos. Na sljedećoj stranici provjerite sve informacije koje ste unijeli i, ako nema potrebe za ispravkom, dodirnite tipku Plati. Na novoj stranici što se otvorila trebate unijeti svoje osobne podatke i podatke o svojoj bankovnoj kartici. Podržane su Mastercard, Maestro i Visa kartice. Ne trebate unositi PIN, samo dobro pazite da unesete ispravan broj kartice, datum isteka kartice i CVV broj. CVV je troznamenkasti broj koji možete pronaći na stražnjoj strani kartice. Popunite sva polja, provjerite da ste sve dobro unijeli i dodirnite tipku Plati. Ovisno o tome koju karticu ili banku koristite, možda će biti potrebno još jednom potvrditi transakciju. I to je to. Ako ste sve dobro napravili i transakcija je uspješno obavljena, kroz nekoliko sekundi na vaš Hey broj stići će SMS potvrda o uspješnoj nadoplati računa, a na e-mail adresu koju ste unijeli stići će poruka s brojem narudžbe.